Situaciju smo imali u januaru da je cijena goriva bila 2 marke 10, sad imamo 3,70. Znači imate 70% rast cijena goriva u javnom prevozu, gorivo je sve. Grad je maksimalna brana svim poskupljenjima, ali gradu je više dozlo grlo. Ne može. Ne da nećemo, nego grad ne može. Grad mora da nadoknadi cijenu vode 1, vode 2, vode 3 projekata, skuplji su. Grad mora da nadoknadi cijene svih troškova, mostova, puteva, sve skuplje i više košta. Evo, završili smo put u Srpskim Toplicama i put kroz Obilićevo. Ta 2 puta trebali smo platiti 700.000, platimo 900.000, blizu milion. Niko te ne pita, ako hoće da završite projekte, mora tako. Za javni prevoz do sad smo dali preko 2 miliona, ali imali smo milion i nemamo više ni marke. I tražimo solidarno i kompromisno rješenje, gdje prevoznici hoće 40-50% skuplje karte, mi kažemo ne možemo, prepolovit ćemo, ne damo toliko. Drugu polovinu će grad nadoknaditi. A treći dio predlažemo da ide na radničke i pojedinačne karte. Zašto na radničke? Jer cijenimo da veći dio poslodavaca neće osjetiti pojedinac taj radnik. I pojedinačne kupi kad kome treba. I trudimo se da grad opet istu pričam, preuzme penzionere, preuzme studente, srednjoškolce, dakle one kategorije koje imaju najmanje ili nemaju nikakva primanja. To je najkompromisnije rješenje. Prevoznici će i dalje trp gubitke, ali ne ovolike, a grad će kompenzovati jedan dio. Imamo veliki problem sela, platoa, Manjače, gdje stavite i kartu 100 maraka pojedinačno da košta. Aldemu koji ponudi ovdje raskid ugovora, evo dosta ću to da snimite, on kaže da mi stavite cijenu 100 maraka. Ja imam 10 putnika puta 100, ja sam opet u gubitku. Tu grad mora da plaća i dalje subvencije. Iz ove permanentne trajne krize koja traje mart, april, maj, jun, sa neizvjesnošću čitavih godinu, 2 unaprijed, došli smo u situaciju da prevoznici Alde, Morale, Turs koji voze prigrad, ugroženo 80 do 100 radnih mjesta ako se ne nađe rješenje. Čuli smo mi prijedloge koji su išli u pravcu da se grad odriče projekata i da sve pare od projekata daju u održavanje javnog prevoza. Onda sam ja rekao, ljudi, ajmo samo da se vozimo na autobusima. Sve pare damo, nemamo ni mostova, ni puteva, ni škola, ni crkvi, ni bilo čega. Jer nam treba 7 miliona koji ćemo sve kompenzovati u narednih 7 mjeseci. 8. Mi nemamo tih sredstava. Pa evo, gradonačelnik rekao većinu stvari. Ja moram da kažem da, iako nema danas nekog konkretnog dogovora, da su neki nagovještaji od većine, od svih učesnika u današnjem razgovoru, nešto što obećava da bi se u ponedjeljak moglo doći do rješenja. Ja u tom pravcu i još jednom pozivam sve da shvate ovu tešku situaciju u kojoj se nalazimo, a jednostavno mi više nemamo ni volje, ni želje da nekoga ni molimo, ni ovo, jednostavno ćemo ući u te procese koje, ako ne bude dogovora i rješenja za ovaj problem, ući u procese koji su ekonomski, a to je znači obustava kompletna saobraćaja, smanjivanje preduzeća na mjeru koju, jer mi pored ovoga gradskog prevoza imamo i drugi prevoz koji, moram da kažem za vašu informaciju, da je poskupio još 1. marta na ove cijene koje mi tražimo od grada Banja Luke već više od 4-5 mjeseci. Nema više mogućnosti da mi smo sredstva koja smo imali i u rezervama i kreditna sredstva koja smo podigli potrošili za finansiranje gradskog i prigradskog prevoza. Ono što je pozitivno sa današnjih sastanaka, gradonačelnik je obećao da će prvi taj naš zahtjev biti ispunjen u možda i danas ili u kratkom roku, a to je da se isplati razlika po odluci Skupštine za jun mjesec iz sredstava koje je obećao da će pronaći. Što se tiče daljeg našeg zahtjeva, mi smo konkretno dali znači cjenovnik koji je dostavljen u skladu sa ugovorom i zakonom o komunalnim djelatnostima gradskoj upravi na obradu i prosljeđivanje Skupštini na usvajanje. Dobili smo informaciju da je i to urađeno i da bi trebalo da se nađe na Skupštini. U ovome svi zajedno učestvujemo, znači i građani i gradska uprava, a naravno i mi prevoznici, jer svima nam je u interesu da nastavimo da radimo, da građani imaju prevoz i da prevaziđemo ovu tešku situaciju koja, morate priznati, da je već na granici vanrednog stanja. Toliko. Da li ste uzeli u obzir, mislim, vi ste iz te struke, ja nisam naravno,
da jedan dio prevoznika, to znam pouzdan, ne kažem da su svi naravno, ukinuli jedan dio polazaka zato što je gotova školska godina. Da li ste to također uzeli u obzir, budući da ste već dali neke uslove u gradu? Da, kao što znate, ti takozvani ljetni redovi vožnje se definišu samom tenderskom dokumentacijom i ona je bila svih ovih godina, tako da i ove. I naravno da je uzeta. Znači, ali isto tako uzimamo u obzir da prihodi u ta 3 ljetna mjeseca, juni, juli, august, padaju za više od 50%. Znači, budu negdje na nivou 45% od normalnog mjeseca. A mi vozimo otprilike nekih 70 do 80% svih polazaka. Hvala, kolege.